Pozdrav svima, Srki99 ovdje sa vama i danas ću vam pokazati kako da skinete jednu veoma staru igricu i ujedno koju je teško naći da skinete, a ta igrica se zove Swan, odnosno Sven. Evo ovako, link će biti u deskripciji, naravno moj link, nema virusa, 100% bezbedan, odnosno kvalitetan, ne znam kakav je, ali mora sigurno da radi igrica. Evo ovako, kao što sam rekao, link će biti moj, tako da ne zaboravite da ga posjetite, link je u deskripciji, odnosno ispod videa. I ajde da krenemo ovaj tutorial. Ovo mi je prvi put da instaliram, a i da igram posle 2005 sam imao komp, znači od tada. Evo ovako, kad stisnete na taj link će vas odvesti na ovaj sajt koji se zove Mediafire. I stisnut ćete ovo u zelenom kvadratiću Download, što znači skini. Kad to preuzmete, odnosno skinete, kako god isto je, idite tamo gdje skinete stvari, ili jednostavno ko ne zna gdje mu se skinulo, jednostavno ako koristite Mozilla pisat će vam ovdje, znači ovdje su Downloads, ili ako koristite Chrome vidite ove tri crte i tu će vam negdje pisati Downloads. Ok, kada tu igricu skinete, kao što sam rekao, nađite gdje ste skinuli, odnosno, i evo ga, to će ovako izgledati ova ikonica. Znači idemo dvoklik, stisnite yes ako vas ovo pita. Sad se tu install shield čitava, hoću joj zatvorim, nadam se da mi se snimanje neće ugasiti, da ne bude korumpirano od skore. Ok, ovdje sada nema ništa. Stisnite ja. Sad ovdje tražite gdje želite da smestite igricu. Evo ne znam, ja ću napraviti folder. Malo pre sam skoro krenuo, evo stigao sam do ovdje i odustao sam, želeo sam da vam pokažem ovaj tutorial. Nazvat ću ga kako se zove ova igrica. Previše će privući pažnju mome društvu. Nazvat ćemo Sven the Ovca. Evo, prelepo ime. Šta ja mu radim? Samo da vidim sve Starbone, Stronghold, evo ga. Istisnite odušušenu, kako se zove, ne znam ja, čekajte me na engleski, o bože, zatvori se, da vidimo, di si mi, ajde nađi mi se, mrzim ja to tražim, evo ga, Starbone Stream, Stronghold, Sven, ok, stisnite Waiter, odnosno dalje, i sad čekamo da se instalira. Ću naravno ovo skipati. Wow, ovo je bilo brže nego što sam očekivao. Sad čekao sam najmanje 2 minuta i samo jedan od 0 do 100%. I na kraju će vas pitati, odnosno pisat će Sven starter, odnosno da vam se odmah upali igrica. Ovo ne sme da bude otkačeno. I stisnete finish. I onda imate tu igricu, evo sad ću ja staviti tamo kod mene, gdje volim da stoji, tu mora tamo stoji. Naravno crkla je grafička, ne možemo ništa od ovoga snimati. Možemo, ne znam, LOL, to ide 70-80 frame na ekstra teksturama, zamislite, Shadow su jedino medium, wow. Pa da, i to je to što ja da pokažem. Lajkujte ovaj video, ljudi, imam loše vesti, opadamo viewove, jedino koje su mi stalni pratioci, ima ih ako nema 4 i to je to, znači ljudi moramo malo više ovaj kanal da dignemo na noge. Sad da ne kažete snimaš ove gluposti, pa naravno nećemo. Što se toga tiče, pričat ćemo sljedeći put, do tada see you soon, odnosno vidimo se uskoro. Pozdrav, brzovi.